Lahu ikatuve kriya omo ulamulabi Yesu bive kashu bilatu dalake telenga hutotache Shabe bongcha chimuyo yani nga hetike Shabe liputo khota kona yu phedi opo liputo te toncha olopo washa matheli kana obeti chikho kana ete chishe matheli kana obeti chikho kana ete chishe Yeshu le Philipu kesari mumi pholo gavetinya yobe ola wo huta nanyibe choyabe ya phuta ashu phebete shu ko wile Jamo Yesu Christ yomi ge kholo ashati tabe oyang kholo nga he ko ga nyanyu tian cha Yesu Christ le yo otong cha chanyi te nyi be cha nga he ga mo phe bi yo le le ya she wo ka ta pu be ma thali kana we kho kana e ti chi she o kholo nyi be tian cha Philipu ke sari mumi pholo ga be tian cha Yesu Christ le je yo be ola wo te pha cha ama ko pi le ko khele choyabe ya phuta ashu phebete shu ko wile ko le na nyi pi be ko be thanga ga mo yo ke ko yo be ola wo te pha ka Yesu Christ na nyi pi be chi be tha ga ka be tian cha yu kha khe ko le te ko khale te pha ko khale je baptisa pi pa yo ha ko mo te pha ko Iliya ko mo te pha ko khale Yeremi ko mo te pha ko khale Risha be zi ka pa te ko che mo te Yesu Christ ko ko pi yo bo wi tian cha Yesu Christ chi kha khe ko le te ko wi tian cha khe ko no hu khale nga le ashu phe ve te no hu do we le te ko na ni yo cha khe te le ko na ni pi wi tian cha o la wo hu te pha chi ko kho ma ga je ya kha Petru te ko wi ti ga cho kha khe ko kho pi le te ko no le Christ te ko we te che we gu sha we ya phu phe we yo te ko kho pi ta we ko cha nga ha mo ga shi phe yo le chi ta pa to olon chi we tha chu we o kholo nga ha athama we olon cha ya ni nga ha te ge do ni we le te ko tian cha nga cha ashu phe we te ko we le ko we cha nga ha te ge cha le ko do ni ka ti opon phe we yo Yesu Christ le yo we ola wo te pha cha yo na ni pi we nga ashu te no do we le te ko pi we tian cha ola wo o kholo Petru ko we o khale no le Christ te ko we te che be gu sha be ya phu yo te ko pi be ko cha nga ga mo phe yo ya ni Yesu Christ no nga he tha na la bi lo ko khale nga he le ko ga ti yo le ja mo Yesu Christ no le the kho pa phe we yo no le mi shi ya phe we yo nga he ko ga yo ke ko khale ya ni nga he o ga yu ga bi cha thama le te ko bi tian cha Yesu Christ ga yo be o to tha yo kha tha ga cha ni be khele nga he ka ni chi nga kho lo nga he u sha be bon tha pa to le asha ga te la we o le mu pho lo che ta pu yo chi be tha pa to le o khale te kho u ma nga he asha te la ko kho lo nga he ka te po ko cha ni te zu tu o po o ga pi da ga be te che phe yo nga he Hkriꞈ o mo kho lo tho ka te kho te po ga ko te kho u ma te ta be kan te pha cha ni le pho ta ga be ye be ba je te pha ka so ni we yo o be kha shu ne te pha kho lo ma ko a pho cho te tha kho lo ma ko kan te we o le mu pho lo ga la be tian cha ni te ni be chi be cha nga he te la che be ko be cha nga he ga mo nga shi phe yo khe ko khale ya ni no nga he te pha be a sha te ko kho lo cho no nga he ni chi nga kho te kho u ma a sha te ta ku o kho lo nga he ma kha khe te le a sha te a le na nga he be a sha te kha kho lo shu nga he tha kha khe te le ni mo a le na kha khe te le ni mo che le na ko be chi be cha ko cha ni te ni zu tu opo o lon she ma tha chu le te ge he ywa we le o ga pi da a we o lo po te ma cho khale athama le te ko tian cha nga me te kho u ma a sha te ko kho lo gu sha be a lo tha na yu le a sha te a he la te a shu yo tu tha yo cha ni ti opon phe yo nga hu che ve jo ve kai ve la ve ko ve yo ve te ve do ve cha ve do ve o che kha pe o kho lo nga me nga ve ni ma a lo kha se nga a sha te ga ve khli che nga a sha te ta ve le na nga do ni ti opon phe yo o lo ko te ko ri thu le kana ve te chi kana she chi te o kho lo ni ve tian cha khai te le no hu cha ve ma ko do ve ma ko athama te che te ve ma ko kha pe o kho lo u sha ve o me o phon to la tu te o te phu ma la ta yo no nga hu ve a sha te ta ko kho lo
Ngaḥtaḥ ve oje te pachio khale usha ve omyo phomba to la ga tu opo ngaḥtaḥ ulena ngame usha ve alotha ga yule na yule te ve okholo khakije peh:ale na ko betha olopote manga he tige chanyi te nyi po khono ni ma te ma kholo athamatha chanyi tsuga vele te ko tian cha te kho uma asha te ko kholo ngame usha ve boncha khare chimwa olya ngame usha ve boncha khare chimola ko betha nga he ko te nyi tsuga yo nga chi po bi be chimu vele o to nyi chi she kholo nyi tian cha nga cha ome o phon jo la pi ga ve tan tu le chimu we kho je ti phe vi yo te phu ma la yo usha cha ni ma jo zi ve usha cha ha le zi ga ve tan tu le usha cha chimu ve te ko ve tan tu phe ve ko ve cha chimu ve li bu she pha nga cha phu ma la ta vi yo ni ni chi nga kho lo nga ha asha ti la ve tian cha ni ma ma sha tu te pha nga ma che ga phu ta vi yo ogama ga te pha nga he ma che ga pha ta vi yo nga hu ye ya ka ya ga cha ga do ve cha na le ma ko nga hu ye ya ka ya che sha jo sha ve tha pa to le ma ko le o che chi ve te pha tha nga hu ha ku te pha ka nga hu ga phwa tu yo nga hu ve ya pa ya mi te pha ve chu yi ma yi cha ve pho nga hu ye ya ka ya ve chu pho ha pho nga hu ye ya ka ya te pha ve choli va li pho te che le le pho lo ha ku te pha nga hu ga phu ta tu yo sha ve o che te pha nga hu ga phu ve khe ha ve o che te pha ka nga hu ga phwa wi yo nga ha ku khen la ve o che te pha ka nga hu ma ga phwa tu yo o che che khale ve te pha cha nga hu ga phu ta ve tian cha nga hu ma khan ve o kho lu che ti asha te a vele na o lo ko khale pili kana we ni kana te chi o kho lo ni tian cha no hu kha te ve kha pui o kho lo khan ve le to ko sha ve te chi ta te ji u sha ma do cho ve o chi o kho lo khan ve te chi ga phe ta vi yo ko cha nga ha ga mo vi yo chi da pa to yo ba li kana we te kana ni chi te o kho lo ko ga ni tian cha yo ko ve nga po la cha te chi ma cho nga sei tha tho te chi cho tu ve ma he u sha nga cha pi la ta ve yo chi bo yo kha pwe cha ko yu kho kai po yo ve o me chi u chi mu ve cha ga khan pi yo te ko ve yo je yo ba ve a sha te kha kho lo ga ni te cha yo le po sha ja ve cho te ga phe yo ya kha cha ga te khu e ti o kho lo yo ba ke lo cho ta ve po sha ve o che te pha yo ve to nu to sha te pha yo ve pi la te pha yo ve ka la o te pha yo ve yo te pha yo ve nu te pha kha pwe shi yu kai ve mo the pe ve yo ve o che pa te pha ka shu ti pe ve cha ga khan ta ve khe yo ve ya pa ya mi tho ka asha sho ve sho kai pu ve cha yo ga phu ta yo te cho ha kho lo je ti po sha ja ve cho ti ga la ha tho ma le ha wo ja ve cho ti ga phe kai ta yo ya kha cho ga o che chi ve ti pha cha po yo ba chi yo ga khan ve cho yo ma khan lo le khai cho phe bo le ni ma lu lo a shu yo kho ya ka ko pe ni s ga lo ve o che ti pha yo ba chi yo ga phu ve cho yo le u sha tha ma chi ba lo le yo kha khe ko sho le te ko tia cha u sha ve o me chi u chi mu ve cha ga khan pi o te ko le tu khan ve o kho lo ka u sha tha chi mu ta ve cho te ga phe ve ko cha nga ha ga mo ve pa to ni ma te ma o kho lo nga ha te pha cho ka te kho ma a sha te la ko kho lo nga ha me kha khai cho u sha ve bo tha chi mu ta pu le ko cha cha ni te nya ve o le mu she ma te ma o kho lo chi o khai le nga me da ve kan te pha cha kha de te ao la ko ya ko do ni zi tu o pom phe yo a shi yo ve a sha te kha kho lo nga me da ve kan te pha cha te ao le na ko be chi ba ko cha ni te ni tu o pom phe yo officially kana we ni kana e te chi o kho lo ni mi tian cha o lo ko nga hu cha yo te ta vi yo nga hu da ve kan te pha cha te tu yesu Hkriꞈ o kho lo yo nga hu cha te phan ta vi yo da ve kan o ve te pha cha nga hu te kai tu o po o wu su tha ka u sha gu ta po ya ni kha ga nga hu a sha ga te che ve ko be chi ve le
Teni lele okolo dawe kanta te diopo usanga hota futele asati chetsta lavi kobita ngahe gamoga shipevio Teni ve okolo dawe ojeta chi mama te tuya kowe mahe Teni okolo dawe oje tema ta ngahe te kai diopo aye uveo ngahe asati lavi okolo ngahe tewe tahi ta patole ngahe teave oje ta patole shu obon gata pulena mahile ngahe tewe oje ta patole okele shu nyima masha phekata pulena ngahe ta pato shu oga gawe oje phekata pulena ngahe ko doni ti opon phevio le Jamo Yesu Kre yomi go kholo asati ve oya okolo ngata no hu hkriꞈle Ove kashu shume ngata hkriꞈ chembo le te kole yo otota yo chanyi ve khe no nga hti patoka nhin chinga khokolong he ushabe botha patole ashaga ti la chetapu ole mu pholo nga gala chetapu chive oya okholo nga hti patoka ashiyo otota chanyi ve okholo nga hti phale Atama beta nga doni ti opole ushabe alota nga hkriꞈ na yule ashati awle nga me ushabe bonta hkriꞈ chimawle nga me davi kanti tu ta davi kanti phata nga teata pulina ko be oche chivete phata chanyi be okholo jale asha kote kaiga pheti opo yani oga pida la be ti phebi yume le ga ka bi chote ga le okholo usha obo shi jale kona pio tige bulo asha nga haya payam te le ta jabe nga habe puk nga ba ku muno jomo pa usha Yani kaga nga ta asha ti chetsla be patole ka obo uja ma jate mavio nga haya payam te le ta thoka kenda be khashu ye ka ti pha pi la be ya payam ti pha pi la be o chopa ti pha pi la be te ga le ta kenda be kan ti pha no pi la be pato obo uja ma jate mavio usha be bon ta pato nyin chinga kho ko be chi be ta thoka te ha pa pu te ha pa nga ha asha ga ti pu la le o le mu pholo gala cheta be o tsong ya khaga nga ta asha ti chetsla be patole bu uja nga he asati ko kholo khata ka asyo be oton tha chanyi te nyi be kholo usha be alo khasa asati puti opo usha be botha khata ka chimu pu phe ti opon le da be kan ti phatha oya ma yu ji be kholo te pu be ya pa ya mi te le nga he tha ko phe tsala ti opon ya shona ga ka ta be bu kho opo ka obo uja be khashu owu support cha le asate ka chebi tian cha nga he lahu ikatu be khriya omulo okholo jota be nehi ne le khriya omu te mu okholo asate cheta be oho ona wisha cha ha be ya pa ya mi khriya ye ka te ma le okholo thoka nga he wisha o choya cha pi le ma ga be wisha cha ti pi la ga be dosha ga sha be opon la shoti pha che sha cho sha be opon la shoti pha chon da honda be opon la shoti pha Tiga lele okholo kona pile owu support you asha te kai ke la ke khape okholo wisha ha sha pi be oholo ha le ka wisha be botha chimu le wisha be tokhota na yu be okholo da be kan tha te le wisha nyi ma cho be ya pa ya mi tiga lele ko phe tsala ti opo thai khola she pha jamo ya pu yesu khribe o me tha ju le bolo we yo mu no pa wisha o amen